Ekibiina ekya NRM basiiba omukwetebekanisa okugira ngu babase kuza omukweherera omuri Kyankwanzi. Ebya Minisita Norbert Mao oyesimbireho ahabwa Speaker obw'ishengyero kugira nibija kusharaho ori chairman w'ekibiina kandi bo ab'ekibiina bagamba bimwe abe barikwenda ngu bitiibwe omu mbalira eyo 2026-2027 nk'omuringo gumwe ogw'okwikiriza manifesto y'ekibiina. Obwo abanyakibiina bari mu kwetebekanisiza okuza omu rukiiko rwabo omuri Kyankwanzi erizooba bahika aha kishaayi Kororo okwasa kuceberwa COVID-19 otiireho n'okutunga ebijwaro ahamwe n'ebindi bibaragendane. Ori Secretary General w'ekibiina ekya NRM Richard Todong yashoborora ahashonga eza Minister Norbert Mao. Members who belong to other political parties but willing to work with NRM. Those lists can only be cleared by the national chairman of the party. And so we are still waiting for his guidance on how we can proceed with them. We Pasisi Namuganza nawe ori kwenda obwa Speaker aine byagamba aha bimwe ebyari kwenda ngo base kukorwa omu kibiina nk'omuringo gumwe ogwo kukitereza. Enguzi corruption yafuka corruption ha parliamentary committees sente zabo zona bakazihaho okuraba mu parliamentary commission ati niziyamba omuntu umwe Speaker wenka niba kwihaho abahereza byakwenda byatakwenda takubahereza. Bitu na bwanyuma twagambaho na bamwe ahabanyishenjero b'ekibiina kya NRM abari mu Minister Bright Ramirama kandi aba bagamba bimwe ahabiriyo nibibatwara omwanya ogu ogwa Kyankwanzi ebirimo kumanyana okwega kugambirira ekibiina ahamwe n'ebindi. Abo kuba mwikiriza n'ecyo kukora nuko murakore abantu bini kumanya ingenderwaho. Kutwaragayo twazo mu parliament twaza tutakora zo mu cabinet no twazo ta pate yitu ekigenderwa cyo neha tuze bimwe turikuzagambaho no manifesto yitu tuja kugishikiriza tuta hariya nitekero eriyo kumanya ngo hano yenyamana bazitekero mu soforiyomu imboga z'ebinyobwa naha kandi ebihimba naha so kwenda ngo wagiro mu parliament wanoza kwihura narwanoza kushahura manyote ninza koregana nogu binzi byo na president akabura byo tune kureba mutwayamba abantu ukongera hantase y'amakagabo onkani inzira ngo ebingi na implementation process tuja kubiha twaheza ha training enamere Kyankwanzi nyewe yindebayo no kwegesa kowa nanga shimining ya NRM ekibiina nikimanyisa ki mbonyo Kyankwanzi obwiro butugireyo nebinyegireyo no kureba ngo wagendera mu mateka g'ekibiina. Reviewinga performance ya NRM tugarike turaba mu manifesto yitu ebintu bituraganisa abanya-Uganda baretire batwera akaruru tugarike tugamba party ideology harmonizing approaches yitu nga NRM. Ahariye byo kutekateka ngo biza kugambaho ni manifesto ya NRM kandi okuba implemented no kureba ngo yashira. I am very sure government etwire ningashi NRM etwire na emphasizing household income ningashi entasa ya buri muntu. Bayongera twagambaho na bamwe ho mbizire besimbire nk'abatine ekibiina beitu habegisireho mu kibiina ekya NRM. So batwesire kureba manifesto no kuturaje implementing no kwetegeza imikorere ya government no kumanyana hamwe no kureba ngo twakora team waka twaranga abantu abanya-Uganda twabakorera kurunjo mu kisangeje. Abani baza kuzaho muri Kyankwanzi okutandika n'izoberi ya nyenshakare aho barabinu bashobororerwa ahashonga zitari zimwe na zimwe na mnonga eskwate n'ekibiina ekya NRM. Makraga gasha kwa Ronald Ngabirano ahabwa Tire West.